Good morning, anak ti abroad. Anak ko na makatagal tama maturog pa ti alaga. Nagro ka lang takwa. Tumawag man jay agency nga McDonald. Nasapol ko lang ti part-time trabaho. Nasapol ti trabaho tatata. Ni inang di Pilipinas kaasimot. Awan ti ayuda na. Ay po, manyamat dun. Kung man na tumawag man. Hello, McDonald Agency. I'm trying to look for a job. If you have any opening. I really need a job right now. I have my mother in the Philippines.